Kathashe mwanya muno nontuba kuona kanya gakwatana badu kienveto chieto chia weru thaimwe na nusu oni beto awini wa Kenyeru na mwona ndeto mathithio tukobweru ari Purity Richard beto chieto ikambiriria thai. Ria muthia budget ya Meru nekinyithetwe mbere ya mbunge ararwangirwo kimarwithiretero kigairwa kigina kira kinene buru bilioni 1.6 barabara kigairwa bilioni 1.4 mbunge bilioni 1 ni obisi ya gavana kwethire kigairwa bilioni 140 na gechunche kia 60 na mwanja kia budget ikethirigeta kimichara marandu na witithia mbere bwa thirikari na kio gechinche kiu kingi bilioni 4 mwanja ikethirigeta kimiradi ya witna mbere muthuri murio kinatumenyethia shona njira ikinyanirite. Muthuri narua County Assembly ya Meru niombete kurukia budgeti ya mungana jwa bilioni 4.6 na kire budget iji County Assembly ya Meru ya thura bilioni 1.8 obisi ya gavana milioni 179 obisi ya obangania na kigina bilioni 1.2 rwangiro urimi milioni 176 rwangiro ruji na jira ja tuthirungirite bilioni 695 rwangiro kithomo bilioni 112 ogima wa mwiri bilioni 1.6 miunda na ubangamira matauni bilioni 651 uritingo giba mwingi bilioni 6 rwangiro barabara ugeni na mainya bilioni 1.4 rwangiro biashara utari na iwanda bilioni 139 mbembe na misetho bilioni 349 na kilembo ndio andikani ni milioni 35 na kemungana jwa budget iji engirije 25 ne bilioni 14 bilioni 344 ngiri 109 na chiringi 106 na ingotore 32 na nandi kunyana mukarigito wa budget iji no mati makasi etho akiuga. Yes, Honorable Kariuki Kiringo. Na kinyari tinguge bangi ba thirikari babatithite bareo together tuna kuandikana admobile CD na kuba nya scheme of service together tuna kuandika medics antuba tinguge ba machibitari tukwikira mbecha specialist on permanent and pensionable basis ituko propose nya tuna contractual employees kana tumba kuandika mandaktari na nurses na clinical officers baba ingi hospitali ya chingi Meru chionde chumba kudwa chiru kana services chumba kudwa chikija kiri anto tukandika nya extension officers ba agriculture bara tutinabo na batu ira baurite na tukandika kinya water engineers akiri mibango imwe ira yonekene kagite kana ndike kirwa mbesha ne mantu jegie mbeu mbithi ira kuringana mukarigito jo budget augite baketho bakiguneka muno gavana Meru through umebwawe na alikanite antu babethe nontu department ya youth na agenda ina million akwi 350 manzo ya toneke kana jatege kana kaire Meru utedirikari ya Meru ya roketi youth na agenda mbeche chia milioni 350 kwa hiyo kura gavana wetu ipro youth kana kudugani mantu youth kuna mubango jojo Meru service ile tedire kari tolera kari mbere tumia roketi mbecha ketha ni kujukiana na ala ntulene paka ita community work mieri ile kana thatu bachoka baka andikwa na bakire ya kwa mbecha 500 ntuko na baathiria bakaiguchukuru ile cheto cha polytechnic sira tuna chio ntulene akiongera nandi anabanasari bakambe kurigirwo juru nyuma ya County Assembly ya Meru kurukia mutaratara jojo ketho jotumika tuna kinya school feeding program ana banabanasari ECD area policy area gwikuretwo ndene assembly ije itwekirite mbecha kuhakikishana banabanasari bakomba kuona feeding program na tukiraga kinya the chief officers kana anybody who is responsible ituhakikise to kurutira
mwananchi wetu Ameru Ngugi bwega tukona scenario jaira tuonaga in the last regime twekira ayuth uniform tukona bagite kugaira ikigairwo ekuruba thoko ntukia thoko ni tukwenda budget ete to the respective areas nara intended kurutira mwananchi wangu. Muthuri Muriuki, Waru TV, Mutiri wa Kangangi.